Party Hills Leaders Conference mati APHLC Akimi Non-Political Diphu Go Boys Higher Secondary School Pathu Aklamalong amahang kapathekpon. All Party Hills Leaders Conference mati APHLC non-Akimi amahang kapathegalong rat kachetodon kijum hegajok rata tumaphan lumbajong APHLC atum kachuru pajirpon. Sorkari gaon bora ingdeng pharo isira ingkoira hini mahangge thek arani All Sorkari gaon bora Association Diphu Circle Committee atumpen talonpon. Presbyterian Mission English School atumpen siluni janalong arkok arphekpong si kapang thirasai ki klempon. Karbi Anglong hemprek ki hangjia phan poloti APHLC Akimi ki sengjia kamabilu athe BJP ruling gov ke dokok aphike pusi APHLC Bokojan LEC Yudwing akong chunbang Bristom terang pen pachinipong. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo kardong non adaba birta long pen samyu jang terang pi non arjui kha birtang tompe. Karbi Anglong araratum arjiding klui penakar imati kachisong bom autonomous state article 244 ikapachun jia phan pupen matijong ni phai kritrok siarni Diphu Go Boys Higher Secondary Pathu Aklamalong non-political non-Akimi All Party Hills Leaders Conference mati thihek pen APHLC mahang pathek pontanglo. Akimi APHLC aprang keja ponjab han maipu James Hanse Kong Chunbang Peter Tisu Bidisar Agustin Kram Salapen kapre atumaphan members invite ponlo. APHLC maipu James Hanse pen kachephem pupon amayelong aluhi aman pen Karbiricho Long Sing Ronghang MLA Dor Sing Ronghang EM Madhuram Lekthi EM Surya Rongphar MEC KEC Board Chairman Karbi Anglong Rong Saramai Tiripi Kong Chunbang Harsing Ronghang lapen kapre political party atum chetonglo. Bangso long hemprek ki hangamen pen kedam tangar nita ong tungatum avia phik bunanglo lapen apran kedam nang atumanta dulo lasinona kimi APHLC atumke hemprek aphansi mahang kapathek polote election chepati dun dedet sike me pusi Karbi richo long singrong hang pen ning jepon itu kerja isikan gopen hemprek ko se ko ma lasinba itu ala ko ye ko pro siempre como no también obligar parti se ningún momento digo entrega a mí tu a ver que sí así elección para que pase tiene que más así que non Akimi APHLC mahang kapatheki hemprek ki hangjia phancho ladak Karbi Anglong along kitu political party hamphang song ke do anching room si hemprek phan chisong pon rapet po Lasi amenda all political party pusi earpon lo pusi APHLC maipu James Hanse pen pachinipon. The presidential speech on the Nilo. People see Labangso APHLC Singnang Kokma Pola Manke. Karbi Anglong along Dopik autonomous state ke hangatu. Separate state ke hangatum setame alang tum ke hang jam penajo lapen ke hang break jam penajo a song a team a group ke on penajo si labangso autonomous state banke non antame central government lapen state government long seta isivera voice isivera lam the pela lam the penaplot etum hemprega banke non antalong le lo aposi non etum ladak non ke seng banke all party leaders hills conference Hill Leaders Conference ko ba mane kadto kawe party pang room pet ladak SSC na dopo Kascom na dopo Congress na dopo la persona si BJP sa me dopo NGO sa dopo do ana song sa me pang room pet si isivera platform kaparja ponsi nedum autonomous state mate implementation of article 244A Indian Constitution ke do nedum dak Hangdampo, Mangdampo Pusi, so all party Hills Leaders Conference bangke kiseng asinang sort to polo lasintum single. Matijong ni phai kritrok siarni lumbajong APHLC atumpen
tong sikot pen kedam tang matijong ni phai kretrok siar ni Diphu Gop Boys Higher Secondary Pathwa Klamalong akimi APHLC amahang kapathek pon ameyalong Karbiang long radatum patitong dun aphai jumhek athe APHLC mai phu IS retire je ai kathar kaning je pon APHLC ka leader posi Karbiang long radatum patitong dun armu jumhek ajok APHLC Lumbajong CCMI pu Rajen Timung pen Karbiang longara datumaphan kachuro pajirpo. BJP RSS lapen Bongo Sena long pen BDNC Tangka Poisa NC APHLC kepi phugji aphan abidi claim lo lapen pini Hedung a program latum deng lo. Officially declaration po sialang itum pulo APHLC. Alang itum si pulo original APHLC ke nitum hello po sialang itum. Ajahak BJP RSS Bongo Sena atum ketoy abidi pen halatum pini program selam lo. Churolo Karbiang long lak kep arat atum do inglong asotum la lak kep ang bong pen munit ke bang pi ke bang suri sibak sidut lake kopia polo te laso APHLC ke lake JI kathar ke ja lapen alang litum kacipi duk Ningkan po trok so se ha SSIC hut pen non an kacipiduk pen ajoksi alang litum lasong deng an eleksyon na cedanon lo lapen a persentesta non nang nebom wang bom lo pu Karbiang long lapen dak east west di Mahasaura tatumta chini pe me laso ka chini pe namasi la pinya programa lo bangke la kep kedo inglong arada sotum pini nang dunwang vesi suri siba amuni si cingrum cholo la anda vedet na lasi nilitum Karbiang long east west di Mahasa arada pam chorolo la puson cirok tok pen nang litum media korte injir tum hana chorolo nilitum a constituency tin nalitum true media hoy penitum tuning rilo lake APHLC a party lake na apa phugdun je phansi bangkam ke klempu rat aphan ka tuning ria teng pen rat atum nang ke deng apot suri nalitum media tum handa akeru pi parpig lapen hala Karbiang long arado ana to phanda akeru pi parpig lo Kedamtang surhini ra krisir kebra kithom matijong ni phai kretrok siar ni golagha deputy commissioner pen karlitang sarthirong piaphan keching si sorkari gambura anghoi piponlo la swara ni pensi sorkari gambura arani pu hokpon pen all Karbiang long sorkari gambura association Diphu circle committee atompen patir piponsi matijong ni phai kretrok siar ni ingdeng pharoi sira ingkoira hini sorkari gambura arani All Karbiang long Sorkari Gambura Association na sai hemalong talon pon. Ada por phai kebapor All Karbiang long Sorkari Gambura Association Diphu Circle Committee amai phu Rajen Terang lapen kongchun bangatum ari dengpen lama pangjarpon. La sophi karlitang sarthirong pia mohoralong milur kai pongsi chikimopon. Anerlo por phai sia por All Sorkari Gambura Association Diphu Circle Committee along kido anatumpen mai ingipon. All Karbiang long Sorkari Gambura Association Diphu Circle Committee amay phupen kachapahem phupon amay along aluhiaman pen Diphu LEC MLA Bidia Singh Ingleng KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang BD Sir Elvin Teron lapen kaprek manpeng gidotum chetong nungsi ingdeng pharoi sira ingkoira hini Sorkari Gambura arani mesen pen talon pon Diphu Circle under Sorkari Gambura amahang ke thek ani amahang ke thek ata ke
Linkan Paru isira Linkan Rahini Bini Hutro December Ani no Chop Nasi Dak Sarkari Gamura Adok Kavita Among the Tekani Port Chetong Panilita Dak Chetong Yulo Tingarong Pilo Sarkari Gamura tu Raja Kachari Alang second time Chepadu Naso Bagalang Nilihin MLA hin pename Councilor hin pename Alang itu apa suri kadang pajeri Lapenke long loop kisung keboy kadok kabi alamanta Alang itu Chepadu pen kampemum Alang tu nampak lang hoitu honorarium 4,000 ando doli sida aku adin di alang tu nama pinta kami klembom Chepadu bom dolo laso bangke alang tu kita cetan lo ningarong lo lapenke non kewan tuji hoitu 2025 alingkan jadi budget session kedua parlimen jom sehadak isi IMM tuji laso 6 dollar long amendment dui laso jong se amendment no kulo de hoitu sarkari gamura koson se kamek lama ima long gamura koson se ke lama ima hoitu laso bang aik ba isi aron pathi dia bang councilor soratu body mon lasi ini ado kabe dangati tong dun gamura dun ka aningal klang se du kamek lem du dang dia pan Ningkaning ko rahini ke pleng ha British cari calon bomahut sarthe rongpi asar buramen ke long mikir alang li cingki cithan dun pen 1903 labang matiyong alang li gulagar disipen sorgari gambura mate gambura po appointment ke long dun ceng abang pu mate pini labang swarni lo nasi sorgari gambura tum ke hala swarni pensi sorgari gambura de puke hoklo lapen pini labang so sorgari gambura de puke hok dipu sarkul ke dak sorgari gambura asai he malong dolo lapen dongka ta adak dongka sarkul ta la sonthot si dolo lapen ke koloni sarkul ta dolo Selunian sarkul ta dolan dem sarkul was long plisi ke klem la bangso pini ajai megalong lasi ahok lo sorgari gambura tumke ha British arni pen pini an sitame rong rubalong ke klem ke dam cari calon la pen ke sorkara long ke klem ke dam la bangso ke cerabdu no bang ke nili tum cerabdu lasi sorgari gambura tum alamat akai mat hadam pulote awe si hampang apan mate society apan claim bom wang bom awe lo lapen sarkar penta kenang sot dokok pusi laso administration of justice labangso ekateng pen labangso cari calo majakong nang pilo ha British arni pen lapen British damdet pen India independent long lok penta labang so ekabang padobom si sorgari gambura tumta nang cari nang calom bom lo lapenon Karbi Anglong autonomous council pen kamat hapon punitum asongja tumpen chinilo ye administration of justice 1954 labang so ek amendment claim ponon Nasihala so ekalong pusida men itum sorgari gambura song pe na bangke welcome lo. Lasi kewang jilang along laso amendment along sorgari gambura tumta mate alang tum adimak long ta dupu pusi nitum songja tum ben arjulong lo lasi nitum ningarong lo sorgari gambura tumta akenang sot cerabdun nang bom lang hampang apan mate sarkar apan cerabdun nang bom lang lapen ke kadok kabe pen pachi tonsi nilitum ta sarkari gambura tumta la nilitum akisunga ke boy ke dopik lang sarkari gambura tum sita isi pen
kadokawe akisung ke boyan ta chun po pusi ning thelo kardom lapen ke pherangkia bitung tum nanglitum labangso ni tum asai hem mate pini labangso sai megalong nanglitum nang kahum ni pona tum kadokawe panda chorolo kardom Kedamtang matijong ni phai kritok siar ni Presbyterian Mission English School atum pen cepatur piponsi help keep this place clean pu athepi en ponsi siluni jana hithialong karkok karphek ponsi kapang thirasai ke klempon Laso kapang thirasai ke klempon along Presbyterian Mission School headmistress si Lalang Hakali Lothan bang atungpen Chenglok School along ki Charlie Bom aklim somaratum chirap chitudun si la soka pang thirasai mesen pen pachun pon Schoolor phalor pa loiso ami PMS Mission School siloni janapa aji agotu loiso are ajiu loiso hetu মানে গোটেই পৰিবেশটো আমাৰ পৰিবেশ যিটো হৈ আছে এটা জাবৰ জথৰ যতে ততে পৰি থাকে হেতু দেখিও ভাল নালাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখি আমি হেতু পদক্ষেপ লৈছো আৰু এই অভিযানৰ জৰিয়তে সকলোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ যাতে যেন সকলোৱে ভালে কুশলে ভালদৰে ডাষ্টবিন ইউজ কৰে আৰু যতে ততে জাবৰ জথৰ নেপেলায় আৰু ভাল কুশলে যেন ৰাখে আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি 3 কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স আমি কভাৰ কৰিম আজি Silonijan Mission School of Authority direct Sariali market place like আমি কভার কৰিম এটা যিমান দুখৰ আমি জথৰ জাবৰ জথৰ পাম এই সকলোবোৰ আমি ক্লিন কৰি আহি আছো আৰু জেগা জেগা আমি বাৰ্নিং কৰি আছো আৰু ঠিক তেনেধৰণে সকলোবোৰ যেন আমি ডাষ্টবিন প্লেস কৰিছো স্কুলৰ মুখত প্লেস কৰি পাব্লিক প্লেসত প্লেস কৰিছো প্লাস এই মাৰ্কেটতো প্লেস কৰিম ঠিক তেনেধৰণে আৰু এই ডাষ্টবিন সকলো যেন সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে আমি আশা ৰাখিছো পাব্লিক সকলক আৰু লগতে ইয়াত আমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ৰাখি ধ্যান ৰাখি আমি আগন্তুক দিনবোৰ ভালে কুশলে যেন সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি যাব লাগে সাফ চিকুণৰে থাকিব লাগে আনকি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান হেয়া প্ৰমোট কৰা হৈছে হেতু কাৰণে আমি নিজে হেবোৰ ইনিচিয়েটিভ এক্টিভিটি সকলত আমি যোগদান দিব লাগে কাৰণ উঠি অহা চামবোৰৰ কাৰণে হেয়া বহুত শিকিবলগীয়া কথা যদি আমি ডাঙৰ সকলে যদি তেখেত সকল নিহিকাও তেতিয়ালে আগন্তুক দিনবোৰ তেখেত সকলে হয়তো নিহিকিব হেতু কাৰণে এই পদক্ষেপ লবলগীয়া বাধ্যতাত পৰিছো যাতে আগন্তুক দিনবোৰ সকলো মিলি স্বচ্ছ ভাৰত বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছো আৰু ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমি আগন্তুক দিনবোৰ কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছো আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে কৰি থাকে নি আজি 2 বছৰ আগত কৰিছো আৰু তাৰ আগতো কৰিছো কিন্তু 2 বছৰ গেপ হোৱাৰ পিছত আকৌ এই বছৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো Kedamtang matijong ni phai kritok siar ni APHLC Bokojan LEC Youth Wing akong chunbang Bristom terang amithang sa hemalong phirang kya maitang ni James Hanse pen ki Japon akimi APHLC amhang kapathek pon ke Karbiang long ahem prek aphanpu tangte Karbiang long ahem prek ki hangji puloti non kachari bom BJP atum doloke Kupia posi non akimi APHLC amhang kapathek nangjia kam ke dolang laki malom so phan tangka phan chotsi laso akimi APHLC mahang pathek chot pusi APHLC Bokojan LEC Youth Wing akong chunbang Bristom terang pen laso phirang kya mayalong ningjipon Karbiang long ahem prek ki hangji aphan puloti APHLC akimi ke sengjia kamabilu athe BJP ruling of ke dokko ka phike pusi APHLC Bokojan LEC Youth Wing akong chunbang Bristom terang pen pachini pon long stand demand la mange article 244 Karbiang long arat akar ila helu kupi polo nani tum ningji haide kupi posi APHLC mahana ba thik thunang ponai dum ke dokko ka APHLC le la henu ka charge me ke manke lapu an hemprek ke ha platform jon se ki siki ke dangi purote BJP gende kupi lonte BJP ke ruling of loti a representative ta 2 lakh lo MLA ta dolo MP ta dolo EMC mana dolo dispor alang itu mamalu digli dalang itu malu kubi polo kacang haide kende thema national along juntu ke claim bom matum bangke alang itu bangke hemprek aning dok de po bangke pini APHLC kimia mahang ba tek nang siklang dakla prata tumhan kapamang hu sai si ke claim lasi James Hanse ke Japon APHLC ke logically la ke poklana kam si ke claim la pen la ke amitha individual le phan jongjung le phan la pen ke
Karbiang long arat pan alang li thanga vision abe laki lake apena abdik lo langsung PSLC nang abe der lo pute lake alang li ke BJP turiram long hanga dut pinak pot pilok pupote alang li ka chamcha pinak pot chamcha giri ki claim pinak pot alang li ke monon phi alang li puthot BJP long chedam yui la hendo ni tum kemati jui de to muni tum hedi nili pui bang la si ngani na kra jualam ta la ke bang ke la lo a hok lo la ke nili claim pen clarification pil hendo sekarang binglong rat pan pachi ni telah hendo la ke BJP tu makam binong la bangso kimi PSLC NGO PSLC pa ke seng ke la hendo jong jong mikro dam ke Pinya birta lansi kangton lo kardom